Abo obboleessa isaa sahabaa tokko waliin dhiqachuu turan addunyaa rakisho tortortuu tanaaf abo sihrii kamitti itti godhamu. Nabi Sulaimaan alayhi salaam wanni aangoo isaa akkasitti irra ture jinnii fi ilmaan namaatii fi wanni bararuu fi wanni miilumaan dachirra yaatu wanni isaaf ayyamteef saahira waan tureefi ja'an ilmaan jaldeessaatii fi ilmaan booyyee maaliif yoo haqiiqaa hin taane wa min sharri naffaasaati fil uqad yaa rabbi isirraa hin leebar siinin tiifamaa ja'a nakaradhaa jeemo kam suuratul falaq keessatti silaa haqiiqaa ta'uu baatte akkanan jooga bakka khayaala fikshinii mal nama godha suuraa baqaraa qaraa fa inna akhdaha baraka isii tana qabachuun baraka isii tana fudhachuun gaarii turturraa salaata shanan booda yoo isii qaraate ati fi jannata iddu du'aatu jiraaje duunaan ati warra jannataati sii fi hortee ta'e rabbii warra jannataa si haa godhu. Namni bar kaahina raagaa fi raayidu falfala nama dalagu bira namni dhufe salaatni isaa guyyaa 40 hin taatu jee bar rasuulli sallallahu alaihi wa sallam khasalaatun isarratti waajiba yoo isa dhugoomse ammoo faqad kafara jira waan nabi Muhammad irratti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bu'eeni je abadan hin sodaatin eenyu irratti irkatta mootii moototaati jalla jalaalu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hazbu wa man yattaqi allaha yaj'al lahu makhraja. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. تانو والسحر مصيبة زمننا أو بالله عليك غافة درا مغالا براجرت حتى أمد الرئيواتنا اللي سنتبر abo obboleessa isaa sahabaa tokko waliin dhiqachuu turan addunyaa rakisho tortortuu tanaaf abo sihrii kamitti itti godhamu. Onno sihrii walitti godhutti hin jirtu halqimbo abo histiidhaaf jetteemo unno irra guddoo diliiti isiinis sihriin tun ahibbatii fillaa ulamaa'iin irratti wal dhabdanii beeytan. Hadiisa kana yoo barbaachisaate cufa isii takka takkaan irra nuu dhaabbadhu yoo jettan guyyaa biraa irra nuu dhaabbadha cufa isiitu. Sihriin tun haqiiqaa fi khayaala qabdi. Suuraa biraa keessatti rabbiin bar yukhayyalu ilayhi warri bar yeroo gaafa nabi Muusaa san alayhi salaam haada isaanii tolchanitti qara'anii yeroo darban san ni fakkaatti itti fakkaatti sihrii godhuu isaanirra tafiidu tasassooytutti fakkaatti garuu isiin tuni haadumaaji ummati ulamaa'iin garii isiin tun khayaala malee haqiiqaa hin qabduu ja'an. Ormi biraa ammoo la sihriin haqiiqa isiis suuratul baqara wamaa kafara Suleymaanu tajattu aayata isii san ragaa godhatanii na'am haaruutii fi maaruut rabbiituutu isaan erga gabarra rabbiiti malaayikaadha sihrii ilmaan namaa barsiisan maaliif mokkora waan tana barsiisuu isaanitti rabbii isaanitti hin qabarre rabbii isaaniitti fayyaman anaa fi isiniif ammoo fatana irra hamaan makhluuqaa eenyu ibliisi nuti fatanaadha hibbatii fillah. Nabi Sulaimaan alayhi salaam wanni aangoo isaa akkasitti irra ture jinnii fi ilmaan namaatii fi wanni bararuu fi wanni miilumaan dachirra yaatu wanni isaaf ayyamteef saahira waan tureefi ja'an ilmaan jaldeessaatii fi ilmaan booyyee Allahan jalla jalaalu inni ambiyoota khiyyarraahi malee saahiran turre abadan je'eeti irra deebis. Ormi garii bakka tanatti tafsiirallee ni dogoggore Ali irraa dhufe Abdullah ibn Abbas irraa dhufe jaan alayhim min Allah ridwan Hafid ibn Kathir tayyib Allah thara sanadni muttasilan rasulati laku sallallahu alaihi wa alihi wasallam abadan takkan jiruun sinja ya barata akka khiyya tanalle qoranno roggod wan namni jo qofa tiyalleen dhagayni sinja bar Malik
يو حقيقة هنتانخا ومن شر النفاثات في العقد ساهرتتي هذا سنرتك أراتيتم يا ربي إسراه الليبر سيننتي فما جاء نخرت آجيمو كم سورة الفلق خيست سلا حقيقة توبات أكنا نجوغا بقى خيال فيكشني مال نمقل سبايدر مان جرو دوغات سيدوا ما أجرتي فيكشنال كاركتر ini no tuni حقيقة إنه زمن أمانتنا أحبتي في الله isirra najam bahu fada jatta du'ain si goda amin jatta maulamin jat si fi hortete sihri fi sahira hasida fi histi daba fi wal daba shakki fi waswasa rabbi sinir rahaqab najabahu feta habib al ghali suratul baqarah kabadu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam حديث إمام مسلم سيخي سفده طيب الله ثراء أبي أمامة الباهلي الرادف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة جيبا سورة بقرة قرأ فإن أخذها بركة إسيتنا كبتشن بركة إسيتنا فدتشن غاري ترتراي فدتشن مال قرأودان حفظيدان معنا إسي بيخودان isi tintaludan isi tanatti hojjachuudan isi fudhachuun barakaadha barakaa jechuun gaarii turtuu jechuun fa inna tarkaha hasra jeeba isi lakkisuun ammoo hongoodha walaa tastaxii'u al baqala ay sahara aw kama qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isin falfala hojjatulleen hin dandeeysuu je Surah Baqarah ayat dheertuu ahibati billah ayat 280 acha keessa ayatul kursi jira salata shanam boda yo isi qarate ati fi jannata iddu du'atu jiraje dunan ati warra jannatati si fi hortete rabbi warra jannata si hagut amana ar-rasulu jir adada du'ai acha keessa ti godatun rabbin ansi qebale sinje khada ar-dura khadatte ta arra khadatte rabbi sirra qebal unnotiqa ammantana ahibati fillah sihri khaysahu zamanat arraqeta nabar yo dukanni isinirra gurguramu dide nubira khotta dawa isini gona jani bar yo tujaro mu fetanis nubira khotta jokinin barrutana logo isi irra dise gaf tokko diu matana barre se bar dura lubbu ma khaysani duresata samboda isini dufu dura lubbu ma khaytu jara ko dekha aw dardara bar masakinan sinja bar abaru marre goda waraka calla goda aw waraka calla gode kha atib khan nama mallaka nama khan agar tanis aw isin mali naim ta tanbo o billahi alaik enyo basati mallaka nama khan na boleso unno sigo dar enyu tu tananya de meni beta shamara hunno yo jar sangkabanes nuti sila lawi abbani intala mal godu jira ya fasluk malikana don koruman tune sadu billahi alaikum abba intala tututu intala zati bilalamo tokko dajjal tokko bar khasalatan bayne takhzina ampoli godatel o khajodo isanna la taradiya unno darajatan arrajirran sinjabar darajatan namni bar kahina raga biraidu falfala namada lagubira namni dufe salatni isa guyya afurtamim tatu jebar rasul sallallahu alaihi wa sallam khasalatun isarrati wajiba yo isa dugomse ammo faqad kafara wan nabi muhammadir ratti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bueni je abo qur'an ati khabru fetat unnoti bunansi la lamarri in sodatin abadan in sodatin enyu ratir katamoti mototati jalla jalalu wa man yatawakkal ala allah fa huwa azmu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya ghulam inni uallimuka kalimatin احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أبا قربا أمت قد سديدي رسول صلى الله عليه وآله وسلم إني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أك ربي إساء في الرتيب أك إساء الرتيرك خانا برسيس نبر جولتين أو ورابي سيدو فجتان بقولي يو تركني دامي موبايل سمارتي كبك أب سيزته صلاة سبيندوف مال تاتبو يا غلام يا مجاجئني بر إني أعلمك كلمات أن دبوان تكان سبر سيزا احفظ الله يحفظك الله كان إيقادو إني سيئق وانا كان أقول هايا وانا كان لكيزي آيا وسنا كان اندبرين آيا إجتاه هنگل لكيزين آيا الربا خيتين نمان آمتين آيا قرر خيتين وان فقطون لغين آيا ندلوم تك آمني خنچو فاني دلق أما ترواتم سدتم يوغي سيئي سنجا خيئي جاچون انجروخا غافا جولي دردر ترتي سنتي ستيمي تراكو ملي سنبر باجس أن اللي انت يتون تبوناتي ملي تراكو مامي تخلي بالك ازاي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فلدر خيتي أركت سيتي ناجرة سيتمسا وما تكن تاتون سنجا يو تاتي إساف فديتات محمد علي نبيتني زغوت بوكسر ديج رحمة الله عليه رحمة واسعة كيشا إسا خيسا خايته بر هركلمان نيويورك خيسا ديمو جير paparazziin jala deemtu eeganaa gaafa kan gaazexaan gaafii gaafateen yaa Muhammad jeen awoo maali ati gaardiin qabdu jeen ani gaardiin khiyya Allah jeen boo mal jetta rabbi sodadoti aboo an kana eegu Allah in Qur'an he told us yaani ba nuufi me lubbuutana kakanneen rabbi khafudatu siisa qof yoo waan takka hintaatu sinje hintaatu jeen yoo ni taata jee ammoo gaardiin addunyaa cufaatu yoo si eeyde wallaahi ni duutaan sinjaaba aboo walaw kuntum fi buruujin mushayyadan jenneebo fooqii sibiilaa tafeeten jaare obboleeso ni duutaa yoo sinjee ni duutu yoo humaa takka hintaatu sinjee dhugaa dubbatteefu man taatuun sinjaa yaman maafar yaman mafrat suuratul baqaraa naa qabadhu mu'awwadateen qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naas suuraa tawhiidaatis itti ideeqa suuratul ahad qul wallaahu ahad itti ide faatiyaa qaran ruqyaa goran rafuuf deemta wudu'a goradhuu rafi aayata sadeen amma jal akkana harka irratti qaray qul wallaahu ahad gusadi eega siilal اتجي بقامك بكدن ديو طفاتو اقسمت قلوذ برب الفلق قلوذ برب الناس بيبي ليتي تتزديد والله ما تكنتاتو سنجابا دنتاب لقو قرواتيك علاني هلا جلسي غايا دنتاب هولا قروات سيك على أولاني سنجابا وما تك ربي شكان زل عالم قد نقدا جين مالي صدان لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجد